U posljednje vrijeme sve više hirurga, posebno u Americi, rade estetske zahvate pod lokalnom anestezijom. Reč je o intervencijama koje su se donedavno, odnosno izvode se još uvijek pod opštom anestezijom. Pa u čemu je tajna njihove metode? Postoje te operacije koje se rutinski rade u lokalnoj anesteziji, kao što su gornji kapci, donji kapci, mogu i neke manje liposukcije, uši i slično. Ali vi najvjerojatnije mislite na faceliftinge. I to je u stvari počelo još pa negde krajem 90-ih godina. Ta jedna čitava generacija doktora koji su uveli te takozvane minimalno invazivne liftinge, koji su bili ili parcijalni, bili su ili sa malim rezovima, ili sa malim tip podminiranjem tkiva i nisu bili toliko duboki, imali su vrlo brzo oporavak. Amerikanci su ih zvali lunch time lifting. Kao u toku pauze za ručak, odeš, uradiš lifting i vratiš se na posao. I ja sam to, dok sam bio u Americi, imao prilike da gledam. To su oni radili onako u maltene onim kao zubarskim stolicama u lokalnoj anesteziji. To su bile intervencije od sat, dva i tako dalje. I to se naravno tokom svih ovih godina razvijalo, tako da su oni i danas popularni, ali moram da kažem, oni su ipak rezervisani za mlađu populaciju. Ako imamo velike viškove kože, opuštanja mišića i ostalo, tu mora da ide kompletan lifting. Ovo je za, dakle, mlađu populaciju gde su ta opuštanja kože i mišića manjeg stepena. To je lepo, to je sigurno jedno značajno poboljšanje, ali ono uvek mora se kombinuje sa još nekom dodatnom procedurom. Znači, oni onda obično posle kažu, ok, mini lifting, ali ajmo malo fat grafting, ajmo malo filere, ajmo malo peelinge i tako dalje. Lokalna anestezija je naravno odlična jer pacijent ne spava, nemamo rizika opšte anestezije. Ako hoćete, pogotovo u Americi je to bitno i jeftinije je, jer nemate anestezijologa. Pacijent ne mora da noći u bolnici, može da ide odmah kući i to su prednosti i te lokalne anestezije i te vrste liftinga. Možemo li uskoro ovakav način izvođenja estetskih zahvata očekivati u Srbiji i da će se tu u pauzama za ručak raditi faceliftinzi? Pa ja mislim da hoće, samo što kod nas još uvijek postoji malo nekakav strah od tih liftinga generalno, jer, pazite, nekada je postojalo, ja kad sam još počinjao, postojalo da je donja granica za lifting 55. godina. Pa je to spušteno na 50. pa je spušteno na 45. Sada su Amerikanci to spustili na praktično 40. Ali danas u principu kod nas da vi kažete nekoj pacijentkinji ili pacijentu sa 40 godina da uradi lifting, to mislim da ne bi bilo dobro prihvaćeno. Ipak kod nas i dalje pacijenti više žele da do neke 50. godine se održavaju tim nehiruškim metodama, a lifting negde u podsvesti si misle da je za ono posle 50. godine. Otkrite nam za kraj, da li je bolje postepeno raditi manje korekcije na licu ili sačekati neku 50. i podvrći se nekom radikalnom faceliftingu? To je odlično pitanje. Moje lično mišljenje i generalno trend je takav da je bolje uraditi nekoliko parcijalnih liftinga nego odjednom uraditi jednu ogromnu operaciju. Na primjer, u slučaju liftinga bolje je, na primjer, uraditi, ne znam, gornje kapke, pa donje kapke, pa onda, na primjer, donji lifting ili mid-face lifting, pa kasnije čeoni lifting ili lifting obrva, jer vi onda stalno, vi uvek nešto ste uradili, poboljšali svoj izgled, ali to nije nešto što se iz aviona vidi. Sa druge strane, ako pacijent sačeka neke godine i onda odjednom sve to uradi u jednoj operaciji, ponekada je ta promjena suviše velika i onda vrlo često i sami pacijenti pa njihova okolina imaju problem da tu tako veliku i naglu promjenu prihvate.